Iti napalabas, iti panagkita da Cardo ken Jan, nagpinudot dagitoy. Imbaglangan da sanda unay ang nagsinnakit. Nakigtot ni Ella, edi masangpetan na ti asawa na, amang hirubrubuat iti kawas da itoy. Imbaga ni Jan, amapan maturog iti family house da, taawan ni tatang na, ket amangan no dagtakaw. Sakbay amalpas ti duty ni Jan, inawagan na ni Monica, ket imbaga na adagasen na daytoy, tamaturog da iti family house da. Kabigatan na, iti isaserrek ni Cardo iti trabaho na. Nakita na da Jan, ken ti kadwa na a babae. Ammo nalatan ani Monica. Ket ita, adto'y ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan ara pauluan. Anyat nagkurangak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. Juan, apay, umapal ka? Anya? Siyak? Umapal? Anya kamog. Siyempre, adu ti agmamauyong iti kinapintas ko. Kat amang ano may saka kadakwada. San ko akaya timang subsublat iti ay ayam ti sabali? Anyat kinunam? May saak nga ay ayam? San ka di akasta ti kaipapanan ti relasyon nyo? Ammo nga da asawa kan anak ni Jan. Katitikano man, san nyo amabalin ti agasawa? Anya katasaanan? Siyak tay ayatan ni Jan. Saan kat di ati asawa na? Oh, kasta? Ti sumungad. Naelang asawa ni Jan. Anya? Sige, Cardo. Banawan ka pa'y. Kaslan na pututan akigaw ti ampang. Oh. Kastaunay partak nang imadayo. Cardo? Oh, Ella. Kwa. Adapay la iti unag ni pari dyan. Sino dyan nagseksya nagdardara sa imadayo? Girlfriend man samat? Saan? Girlfriend ti may sakadwami. Apay nga rod apay manaw itay nakita nak. Saan? Gusto lang agpakpakada ni tay. Kasta ka di. Sige, may ka. Sumrikta dito opisina. Sige man nga rod. Nagsweldo kayon? Nagsweldo pa'y lang. Kasta? Ngun. Kung amin, nabayagan asaan ngay may balay ni Jan. Kat umay kukitaan kung dumawat akit isweldo na. Oray maigatang la iti agas ti anak mi Una. Mayat. Tama nga no sa pali pa iti mga ala iti sweldo na. Anya? Rabak ko lang si kakit dimot. Si kamot, tila ibagbagang. At dati tati asawa, no kaya't nakpaya makita, umay ka iti restaurant nga da iti sango ti opisina yun. At dito'y? Well, niya, mauray ka? Sige. Naimbaglangan, tanda ti warehouse. Anya? Kasano, mauray ka no saan? Umayak, urayan na. Nasayaat. Kat kayat ko, itad mo amin kanyak ti sweldo. Anya? Kayat mo, no saan? Pagsaritaan ta nito. Mapit lang. Sige, bye. Kitaang man lang. Talaga di na kaya't nga ibatan ti loko. Kuhay la. Madamdama ka no ti sweldo.
Uraya man. Ah, Mapantapay ti restaurant iti balaso iti kalsada. sige. Ang saanan? Dito yaklatan. Mapandakit din. Matiktikang ka lang dito eh. Alaman lang. Awang ka naman ni dyan. Nagdardaras ka no ita arimar. San ko gaya man nasiputan? Anya ti kaya tasawan da ito dyan. Ela, kasano nga? Pa Ricardo? Sorry pare. San mi nga mo? Ngadda kayo dito eh. Iso ka di, tinang iso katam kanyak dyan. Ayop ka! Iso ka dito asawa, mahani. May sakapay! Ayop ka! Isumat na gaya masan ka na sumangsangpet. Kampimbanaw ka pa yan, tada kayo sa balya ka din dinam! Ayop ka! Padasan na tiyagparang dito iti makita na. Ay, agdal na ka bakulas. Sana maala iti pinudot na ito. Binalaga ka din. Gamgayam pod no ti atap ko nga damadingan aramid na. Noumay di dyan, agsarita kayo anak ko. Urnusin nyo tayo ito'y. Panagkunak. Awanan ti pa nakaurnos na ito inanang. Amo, napagpatagan kan ko na ti babae nangamda kami nga gina. Ha? Saan? Hindi na padpadasan ti dumaw. Aw, dito ito tagtagbatik ko naklangaro na yun. Iha ka katikulas. Saan mo apag-arienta pungtot mo? Tama nga no agbanag kalaang adakas. Saan niya ko ba? Ay, Saan ko ngay palubos ngagsagaba ti anagda? Gapo ipasurot ti saero at tao. Girl, I need you. I need your love. Apay nga may kapayla dito eh. Pagsaritaan ta kumara ito eh. Anya pilat pagsaritaan ta. Mabitlaan. Irwar ko amin dagiti badom. Taalaamon. Sana na itati gagarag. No di kaya... Awanan tirong ba nga pagsaritaan ta dyan. Mabitlaan. Irwar ko amin dagiti badom kat pumanaw kan sakbay amasangputan na kan ni Tatang. Alya? Saan ko kaya nagbali na kriminal ni Tatang? Oh, dagita. Ada amin ditang tibadom. Ela. Ada amin ditan. Nakasako amin ng tibadom dyan. Isang pangasim. Pumanaw kan. Pagkagayam, jawadan bain alalaki ang pasurot ni Saero. Pumanaw kan kunag. Kay padang kumakait, inwan mo. Ay, awan. Nagparayon ka kumakunag. Pumanaw kan kunag. Katsaan kan ito nagpakpakita pa dito eh. Pumanaw kan. Pag... Abay, pinapanaw mo na ya sa ero. Binaybay anak kuma, anang tagtagbat kang kwana. Tatang, diyak kaya't nagbalin kayo a kriminal. kaya't mo garod, ti mabalawd. Sana bali ang mabaludak, basta para iti anak tabakad. Iti apo ko ta. Ay, sus ko nakbat, asan amaala iti pinudot ti ulo na itaw eh. Nagasad, tasan asyak tinaranaan na iti imay. Huston, Tatang. Saan kayo ngagpungtot pa'y? Imbagak asaanan ngagsubli pa'y dito eh.
Kasanupay dagiti agina kay. Pinapanaw mo ni Hela ti asawa da. Anya kasalaw. At datamag. Anya, Saan kong ipalubos alumangan amangan dagiti agina nang runa iti apo ko. Napigsak pa'y. apay gabi na nagbalin mo't na akas jay ni dyan da. Nagsingpot mo't ide. Singpot kiti ba? Masapol ang kasaritak ni abalayan. Masapol na maamuan na daytoy. Nasken ka di pa'y. Nasken! Tapnoam muna ti aramid ti anak na. Apay anaaramid ni dyan kanyak ti kastoy. Anyat nagkuralakan ko na. Anyat basol ko. Apay ngin sukat na kami iti anak ko. Naulpit. Saan da nataktiran dagiti karina? Dagiti sapatana iti naglantip ni puso mi iti nadaang altar. Diyan nayan nita dagiti karin. Nagsangsangit ka manad, anak ko. Ay ayak lang ti bagik nanang. Lipate mo, di awan sirbi na lalaki. Nanang, Siguro, naragsak itan iti dem na ti babae na. ha? Isut pinili na, imbis ada kayo nga agina. San mo na pagsublian pa'y? San ka nga agtanak, anak ko? Ada kami kandatag mo. Saan da kayo abaybayan, anak? Agyam anak nanang. Naimpaglakit din tada kayo. Sige, uminom ka. Nasakit tinagam mo, iti panang papanaw kan kati asawa. Saan? Apay nga rin nagbarbartek ka. Saan ko anam naman na kasto ti pagtungpalan ti amin? Anya? Kat? Agbabawi ka? Saan? Nagpartak dagiti paspasamak. Agyaman ka, tawan parikot ta. Monica, Ngam na agbabawi ka, sige lang, awan parikot. Adu, ti mabirukak dita kasukat mo nga uray 5. Nay, si kamat gayam, kardo barok. Ay, sumra ka Oray saan na nana. Ni ko ma-elan wadda. Aday je kwarto da nga agina. Kasaritak la kumabihit. Nala, sumra ka nga ro tayabak barok. Agyaman ak nana. Girl, I need you. I need your love. Nakapasyar ka mat, Cardo. Juan. At dangawin papaited ni Jan. Oh, dito eh. Oh, anya deta sobre. Para kano kada kayo nga gina. Para kini Junior. Kwarta? Juan. Nagswildo kami nga may nilikalman. Isublim dayta, Cardo. Jak awatan. Ngam... Saan ko kasapulan dayta?
Agbiag kami nga ginanga oray awan itad na. Anya. Manipod iti pimanaw. Awanan ti karbangan na kada kami iti anak ko. Ginupad kon anamin pinsan ti amin kada kami. No kasta, talaga, adi mo awatan? Saan? Isublim kan kwa na day tata itod na laangan na iti ampang a babae na. Husto launay ti inaramid mo. Iparik na ba't akaguram iti inaramid na. Wen anang. Talaga kagurgura kon di ako nagpain. Iparik na ba't tinalaos aguram kan kuana nga po iti inaramid na. Talaga. Taday di ayat nga awan kaasping na nga impaay ko kan kuana. Gura itanti kasukat na. Numaipapan iti panagbiagyaw. Saan ka madanagan, anak ko? Saan kayo nga agbisin? Wen nanang. Sana bali. Adda trabaho. Wen ba? Idi naduktalak tinaramid na. Kan pimanaw dito eh. Kakurkurakon. Rumbang nga guraan na. Kanaging si bibiyagak bakit. Saan ko apadabawan dito'y balay na yasa ino? Nala, gusto na itan apong tutbaw. Ilaga saanan abakadapaw dito'y. Nakagurgura mo tandi ela. Rumbang lang. Sana ka pabor. No awatin na pailang kalbasan tinarabid na. Ay, wen kayam. Nakasarita mo, di abalayan? Juan, kadayay, nalaos ti pungtod na iso apimadaw mo tan iti balay na, kadadyan kan ti babae na, tiyag na sandyay. Nasayaat, tasan na konsintiran ti naramid ti anak na. Nukas ta tinaramid na, oray iso, kagurak mo tan, no ayunan na ti mading aramid ti anak na. Ay, anya lakit tindagiti napasamak kadakwada nga agasawa. Pulos ajak namnamaan a maaramid ni Jan ti kasyay. Anya day kinunam dyan. Ala, ti ubing iti danam. Wan, Saan ko akay tagaw awil iti ubing? nga mailiwak iti anak ko. Iti anak mo? Wano iti asawam? Awan kamin kani Ella. Saan ko nasublyan iti kaanuman? Nasayaat no kasta. Saan ko akayat amapan kay Jay? Kangunaan ti amin. Saan ko akayat nga alaem ditoy? Pagaw awiran nak? Nung ka. Siyak ati mga awir. Kasanon ti trabaho? Ha? No ipilit mo ti kayat mo, agsin na talaangan. Anya? Agsubli kalaangan kadakwada. Saan? Saan ako nagsubli ka dakwana? Kaputa ay ayatin ka. No kasta nga rod, saan mo nga ipilit ti kayat mo? Kan saan mo apadpadasan ti mapanijay? Nagpaidam kamutan. Saan akin napaidam da ito eh? Ngamjak kayat nagkita kayo iti day jay nga Ella. Pagduan atawan di napalabas, sipon na di ipapalaw ni Jan lakay. Pulusan di nagparparang. Wala ko ma. Wala ka diya tinakalaglag ipamkang kwa na. Saan ko nga ron gambo? Doa pa analagip ko. San mo man ngay palakip kanyak na yatao? Tagburag lang di darak, gapot inarabid na kadagiti agina, nang runay ti anak ta. Lakay. Imbatag ta iti awan kasping na ti anak ta.
Tinaptapaya ta kaslaitlog ti kayarigan na iti panangipatagta. Ngam, kastakit din ti kasat na kinayat. Talaga akas ta tibiyag. Saan apasig aragsak ti iten wano kaipapanad ni ayat. No adaragsak, adalim daw. Wan ngam, mapaya kasta ti kasat na. Nagayat iti awan kasping na. Ngam too kadalim do matilinakam na. Isu akagurak na ijay alalaki. Hagam, kasanon, lumapanunot nanto ti agsublay. Hanya! Agsuble! Uwan, kat nagbabaw yan na dagiti inaramid na. Saan napadpadasan tagbalinak ang kriminal? Anya? Nalawag na itang imbaga. Huray talakaya kon. Itog tugawak iti pagbaludan. Kulas! Iso apang pang-asin na tasaan ngagbagbagida kanyak. Nuan niya timbagak aramidag. Payakas talangan tigasat na. Nagayat iti awan kasping na ngumtuok ken limdo tilinakam na. Isu akagurak na ijay alalaki. Kasanon, lumapanunot nanto ti agsublay. Kanya, agsublay. Wan, kat nagbabaw yan na dagiti inaramid na. Saan napadpadasan da agbalinak ang kriminal? Anya? Nalawag na itang imbagak bakit. Uray talakaya kon. Itog tugawak ipagbaludan. Kulas! Isu apang pang-asin na. Tasaan ngagpagpakita kanyak. Nuanya timbagak aramidag. Ay sus, kulas, saan ka gagsarita iti kasta? Ala, saan ta napagsaritaan pa'y dayta? Huston. Sikabot nga minida. Nuan nila ti malaglagip mo akunak. Nataya po kumkayam. Aday ti kwarto da nga gina. Nakaturong. Naimbaglaangan ta nasing patyabo kom. Ang manyan, doldog matyamana. Kasanon tukit di ano tumakkan. Kat sapulad na ti amana. Di ibaga ti puno, anya kumabay. Niya? Ayan ni Junior Rila. Ha? Apay? Pasarabo kong kuwan. Oh. Ala, nagadon tititid mo iti anak ko, Cardo. Kababainan. Babasit lang dagiti abambana. Tinapatag kat maragsakan ti ubing. Cardo, Ammom agumawagawawa iti pamatag ti may sangam. Kat uri kaskasan. Marik na naray ta baban kanyak. Ha? Esti babaan ka dagiti may papay ko kingkuan. apay nga aramidam dagito, Cardo. Napatig kanyak ti anak mo. Gaputa napatig mat kanyak ti inan. Anya? Amo mo tetas ang kati. Nagasgasat lang ni Jan. Taisot inaklon mo. Taatayo ang natatar. Ken at dabasit mabalinday ti biyak. Cardo, awan mabalin ko. Taisot nakarik na kiti awan kasping na panagayat. Mawatak. Ket kas may sangagayat. Nuan niya ti pakaragsakan tayo ayatan na. Pakaragsakan naman din. Si aasawa ak, Cardo. Manakaawat ka na unay, kat amok maawatan tayo. Ngam itatagsagsagapa ka. Kaslamat masudsudak ti pusok. Anya? Saan kong hilipak? Si kapay lang tinakaitalimang iti kaunggan ti barokong ko. Pudno natan o kangagayat, Cardo. Ngam kasimbakak. Si aasawa ak. Wen, Sa maawatan narong ka. daton ka kanyak. Ket saan ka ngagdanag? Saan ko agundawayan da iti apanawan? Tapno riribukan ka. Gapo itayat ko. Agyaman ak no maawatan na. Sipod pa'y naawatan kan. Ket
Palubusan na kumaamang iparik na iti dayta pamatag kan panagayat. Baba ni ti anak mo. Palubusan na kumaamang iparik na. Babaan ka dagiti babasit lang abanag. Nga amok apakaragsakan na. At daman-damagag, anak. Anya day chay nanang. Nadlaw mi kan tatang mo. Kanayon nga umay ni Cardo diti balay. Kan naadalat na pasarabo na iti anak mo. Kwa nanang. Maliliwa ka no iti ubing. Dumlawak. Aging gayta, saan pa'y anang asawa? Anya ko nga. Nung saan pa'y ang mga asawa? Saan ka di anagaram kan ka ide? Wan. Dayjay adultog adyan ti inaklon kan nakiasawaam. Wan nga ron. Anya ti inaramid na kan ka. Nanang, ipalagip yung mandaitan. Dila ko man Cardo ti nakiasawaam. Nasing-singpet la ko magam ni dyan. Nanang. Kas kamot lang amin nakakita iti alsam kan dyan. Anyagay ita. Kalbaryo. Limdo tilinak amaw anak kaw. Girl, I need you. I need your love. Malagip ko, nagrayo ni Cardo idi kanila. Ngam dayja asa iro ti kinayat na. Kasla nakakita nga rod iti alsam kan dyan. Ngamanyat banag na. Di na kayat amay Ay. palagip kan kuha na dayta. Di pa'y lang amin iso ti pinili na idi ni Cardo. Anya nga rod ti mabalin. Do iso ka no nga rod ti ay-ayatan na. No maminsan, san arumbang at ilang pitik ti puso ti danggan, wenno surutan. Masapo la pagandaran mo ti panunot, wenno utak. Kulas. Iso nga rod nga kingato ti ulo, ta isot ayan ti utak. No kasta, sakbay asurutan ti pitik ti puso, pagandaran pa'y nga umuna ta panunot mo. Basta gayan. Handa ka mo. Ta sa anak mo't nga interesado kan kuanan. Wen, makatawanan nga wani jay. San mi nakadwa? Ado nga min tilangan na. Kanamuan ti boss mi, ti inaramid na. Kasta. Maalas ka no itinegosyo na, ti kadat kas diya taon. Adan sa iyelaon yun. Nakastrak iti sa bali at trabaho. Kasta gayan. Kan pinapanaw ka no ni tatang na iyabalay da. Kan dahil tati kaya tagiti kakabsat na. Saan ka no arumbangan ni tatang na ti pumanaw iti balay da? Naganap na. Sipo di din. Awan mo tindamag ko kingkwan. Ngam ti masigurado, nagkuyog da iti babae na. Di, iso. Magwadwa ak iti dahi a babae, ila. Apay mat. Kinapuno na, kaya nakpay idi asulisugan. Ngam san ko at tinutupan. Anya? Ken ada na ibagati may sa akatrabahuan mi. Nakita da kano dahi a babae, nga dakadwa na adikotse. Kat nagsweet da, tay maklilipay iti lalaki. Kasta ka di. Taman ti kinunam dyan. Mailiwak iti anak ko. Kaya't ko ti agbakasyon iti lugar mi. Mailiw ka iti anak mo? Wano iti asawam? Anya ka kadi?
Nasurukan ado atawan a pinanawa kita. Awan kami. Anya ti amok. Iso ama iliw ka. Tanabayag asaan ka naggawi di jay. Kaya anak ko ti kailiw ko. Saan ani Ella? Ibagamlaang, no mailiw kan kwa na. Kaya't mo asubyan. Palubusan ka magkat. Anya? Ibagamlaang, ta isublikan kan kwa na. Kuyugan ka pa'y Apay adita tinagturungan ti sarita. Pudno mo timbagak saan ka di? Anya ti amok, no kaya't mo nasubyan. Panagkunam ka di kat awatan nakpay day dyan. Nagsubliak bilang. Siyempre, nolam na ka. Mapakawan na ka. Awan kasta panggap ko, Monica. Ngata? Ibagamlaang. Saan ka magkat nga igawid? Palubusan ka kunaklaro din. Tano si kalaang. Kabaalan ka asukatan iti uray 5. Monica. Uray man kit diita. No kayat ka anayunan, naglaka. Iti da ito'y apintas ko. Ado ti ti agyoyo ti matana. Bayag ko laang amangi paripirip kadakwada. Anya. Adayo pa'y amas madatong ngamsi ka. Dahil ti saan mo apadpadasan nga ramidan tapatayin ka. Anya? But nga nakadi? Tinalikulak ti pamilyak gapokin ka. Kalpasan na, lukon na. Sana mabalin. Di nakbalbalaagan akasta dyan. Tasaan mo amo, no anya ti kabaalak nga aramidan. Bisit! Diyak maanusan ti kastuyabiyag. Awan mabalin ko. Nagsakitak met nga ron. Isa sino katandak. Nagkatakit ti trabaho. Ikarigatak ti sumapol iti makontratak. Ikan ka iti makalawas. No awan pa'y mayawat mo akwarta kanyak. Pagpinasin siya talaan. Anawan kan. Saan mo nga ramidan ti kasta? Maasika ko makanyak. Amumat na sa anak pa yan ay maganunay iti panagsakit ko. Kat, kasano akmat nga rodan? Kasyak mo tibagi ka. Monica. Awanan ti ado pa asao. Rumwarak kat patasak tagdiskitar. Ano? Kat no makabiro kak iti makaited iti kasapulak. Sorry laangan dyan. An ko amanusan ti kastoy akita ti biyag. Tsaking pagkarup akas takak karukop. Aber, itataam mo mon. Anya ti aramidam. Tinalikudak ti pamilyak gapokin ka. Ita, kastoy ti aramidam kanyak. Ibatan na! Bakilin ka lang ayop. Ayop ka! Kaya't nagkindin ang patayan! Tinumang mo lang ron. Tinupanak ko eh. Panawan ka! Kat makaamukan itibiyag mo! Uray matay ka itibisin! Girl, I need you. I need your love. Nay, anya dagitoy, kardo, baraw. Para kada kayo, nana. Ganda iti mati para kini Junior, oh. Anya? Medyo nagasatak mati ti kontrata. Katibingayin kayong matay ti grasya. Anya na nagimbag ka, baraw. Pagbibingayin ako nada ti grasya. Harikat no bugbugodan. Ay, wunmot kit di Oh, sige nana, saan ako nagbagpay? Tapay ngamin nas ka napapanak. Sige baraw. Ikumustadak tulatan kadagiti agina. Amay nag-grocery kayo, nanang. Imbagak ba't nag-grocery ang indon at sweldoak? Ay, isaan asyak anak ko.
indagas ni Cardo. Anya? Kumsan ang nagbayag, tada kanupay papanan na. Damot inted na para kan Junior Abado ti Ubeng. Anya matan ni Cardo? Saan mo tanas kang naramidan na ti kastoy? Anak, Nanang, awan tiga po natap na aramidan na dagitoy. nagpudno kan tatang baw. Napatag kayo kano nga agin akan kuana. Ngumimbaga kon kan kwa na asahan akon nga gayat pay. Ay, anya nga ron ti mabalin. Ala, saan mo mo't adinawat dagita? Si pupusong ba't kay mpay na? Wen, ngam kababain nanang. Dinto pa'y malagipag ni Jan kay anak na. Dinto kat ti karton, di na magkapkapin ano. Ngimit mo ni kareti mauawag kanyak. Ita naman pa'y. Hello, Monica. Nakawag ka man. Uwan, kaya't ko lang ipakaamugan ka. Awan kaming kandyan. Anya? Pinanawa ko. Apay. Anyat gapuna. Pinanggap na kapatayan. Ah. Pinagkalag. At naimbaglaangan ta. Nakalapsotak. Anya? Saan kun amaanusan ng timakidin na iti tao adi makaipa ay iti kasapulak. Kaya't mo asawan. Nagsakit kat saan ang nakatrabaho. Naikat pa iti trabaho na. Saan ko may palubos amatayag iti bis. Monica. Sana bale. Napintasak. Kat nalakaklaang asukatan ti gayem. Ay, anyan. Sige. Ibagam iti asawa na nga isubli kon ti awan serbi ng asawa na. Bye. Inidapnan. Isupay lati ko nakidikini dyan. Siyak pa'y tinagbalin adakas. Ang lemes sakit yarak. Masakit po na itinakam ko. Apaya na ramid mo kanyak ti kastoy, Monica. Teramida. Ipakamok nga takin ni Ela timbaga ni Monica. Kasimot ni dyan. Anya nga ita tinagbambanagan. Kasaritak nila. Tingit-tingak man. No anya ti makunana. No bilang tagsubli ijan kenkwana. At da ka manen? Wan. Kahit ka lang nga kasarita. No may papan iti dardarirag mo kanyak tiga po na. Lading iti karto. Nagkariya kiti baki. Insarakon ti puso kiti nagan ni Ayat. Ela. Ibukbuk ko lang ti amin na panahon ko iti anak ko. Ikarik santo ama ulit tinapasamak ka. Di ka nakitigundaway. Sana deta tiga po na. Kansan na ko makagura. No iti maikadwa gundaway kat saan ko amaklon ti Ayat mo kardo. Sige, maawatan ka. Agyaman na. Ngam adaman damagaking ka. Anya deta. Nukas pangarigan tagsubli ni Jan. Kat agkid daw iti pamakawan king ka. Awatem ka di ba? Asawak. Anya ko pa. Ikam ka di iti gundaway. Namakore ka. Apay akas ti saludsod mo kardo. Nasurukin at talo atawan ti napalabas. Manipod pinanawan na kami ti asawak. Kung saanan na nagpakpakita. Panakunam ka di. At awatak pa. Ela. No pa'y asawak pa'y laan. Ngam no si katyag sa titipyang ko.
Anya ti Ramida. Anya, Kardo. Punugay mamasakit ka. Sino nakamuam ang masakit ka? Ti inay ayat kan nagmamauyongam. Ni Monica. Ti awan ang pain. Ipagarap ko na pudlo nga ay ayat na. Saan magkayam? Kwartak lang ti inalman na kanya. Malagip mo ka di timbaga kadikin ka. Ang kinagura na klaan. Impagarap mo apad padaksik ni Monica. Takahit kung agawon kin ka. Well, pagkawanan na kuma, Kardo. At damit nagbasulakan ka. Italang amamiris ko tidak kalabindot ko. Saan kayo nga agasawa kan Monica? Dayta tilaglagi paham. Isuan na lakala ang kinkwana timang talikod kin ka? Ti awanan pa ina. Mapatay ko. Si Kantupay, asawam. Nagkasar kayo kanila at dan anak yo. Tinalikod ang pay. Nintulaki din Monica akabit mulaeng ti sana makaaramid ti dayta. Ha? Diyan, malagip mo ka di timbaga kidikin ka. Ngam kinagura naklaan. Impagarup mo apad padaksik ni Monica. Takayat kong agawan king ka. Well, pagkawanan na kumakardo. At damat nagbasulakan ka. Italang mamiris ko tidak kalabindot ko. Saan kayo nga agasawa kan Monica? Dahita tilaglagi pa. Isuan nala ka nala ang tinang talikod king ka. Tiawaran pa ina. Mapatay ko. Si Kantupay, asawam. Nagkasar kayo kan addan anak yo. Tinalikod ang pay. Nintulaki din Monica akabit mulaang ti sana makaaramid iti dayta. Ha? Diyan? Aglunag. Nagdakkel tinagbindot ha. Sige. Oh, atoy. Alaam. Para gastos mo. Agpaimbag ka. Agyaman na, Kardo. Dahil tilak siti naramid kumatkan ka. Tulungan na pala. Ngauri, sanak anasaya tagaya. Nalbasan na jay, naglabasin. San mon ang maisublitin na palabas, diyan. Agbabawi ak launay. Itinaramidan kiti pamilya, pare Kardo. Takdakkel yung tibagik, tibabawik. Puno gaya mamasakit ni Kardo. Panagkunam ka di kat nagululbudak, Kardo. Ngamasan ka man lang anasyan kenkwan. Inuray mo kumapay mat na naging bagsakbay a pinanawam. Sa anak a martir, Kardo. Sa anak a santa. Sakbay a panunutan dayjay nga inutan. Una agpay a panunutan ti bagik. Kasta kagayam, Monica. Sorry, ng praktikalak laan, Kardo. Sige, bye. Hindi pa ilaan. Nagatap ako na ang sana nasayat ang babae ni Monica. Ngam nagbalin abulset kan maag ni Jan. Amo mi asan arumpeng tayo anak ko. Ta si kakasar ka pailaang kan dyan. Iti imatang ti tao kan Diyos. Agasawa kayo pailaang. Pinagsina na kayo laang ti panawan kan paspasabak. Nanang. Panunutom ko mama ti bagim anak. Saan mo't asika ti nakaigapuan ti panagsinayaw? Saan mo't nga taadakas? No ipaayam ti bagim nga agragsa
Pudno day tananang. Sana narikat nga yatan ti kasket ni Ricardo. Wano. Ricardo ha. Namamdasan kanyak iti na minsan a panagayat ko iti napudno. Nagayatag. Kan nagpaayat. Ngam nagsagaba aklaan itinagan matlaang ni Ayang. Adak kaw. Maguri kayo. Apay akasla, idurundak ang makiasawa manan. Saan ko nga roda na kayat? 1. 5 atawan manipod pinanawan na kami ti asawak. Nakamove on akon. Nadaman pang ibukbukak iti panawan ko. Awan sa bali no saan atilaangan anak ko. Ay lakit, atakan ka, ah? Nanang, saan ko maaday tatika na yun nga ibagayo kanyak? Ti makiasawa akin ni Ricardo. Saan ko nga rodan akayat? Saan nakmat amatay na on lalaki ti biyag ko? Inyawag kanya kibabahay na. Ni Monica. Isuasin na rong karak iti pagnanaidan. Apay ka di ka na yung ipadamag mo kanyak ti maipapan kadakwada. Anya ko nga. Talaga ka di nga awanan pulos, panagayat mo kingkwana. No idi. Awan kasping na apanagayat ti impaay ko iti nagbaling nga asawak. Ngam ita. Nasukatanan ti awan kasping na agora. Ila. Nagpagpakasya kitikan ko na. Kaya rigak tagpalpal ama. Ngam pulos at inakaimpangag. Sinurot na lata ti kinamaag na. Isala di nga tagkarto. Nukunam apakawanan kan aklo nagpahit. Nalabit, mapakawan ko. Ngam di aklo nakagsubli sa anan. Nasurukan alima atawan tinapalabas. Dakalan ti anak ko. Kat naisakit ko. Uray kaskasan. Ita, agsubli. Saanan. Uray ka po man lang iti anak yun. Dakalan ti anak ko. Makaawatan iti sao. Imbagakan ko na. Asanan asapulan ti amana. Gapo. Dada sa bali nga asawa na. Awan ang limad ko iti anak ko kanto. Ngam kuma. Agbain kumamot nga agpakita iti anak mi. Gaputa binaybayan nan. Sa dino ti ayan na iti kasapulan mi. Anda iti sidong ti sabali. Sige. Awan mabaling ko. Panggandeng mo rita. Naibagak lang. Para man laki ni Junior. Girl, I need you. I need your love. Isumati ko na ti anak mo. Pinanawan ka no ti babae a kinakabalay na. Ganabon na. Kat dayjay, masakit ka no ni Jan. Simmang patda ka nun iti balay da, na tinulungan ni Cardo. Nasaya at tao ni Cardo. Hun nga rod. Anya nga ta ti aramidan ni Ella, no bilang tagsublinto ni Jan kankwana. Kadakwada. Nakuna na nga rudan, nga awanan lugar ready puso na. Anya kumapay laeng. Nalawag day ta na pamanagnak, adinan kayat ni Jan. Adda ka manan. Anya ka ti manan ti bakam kanyak Cardo. Sang ka ngagdanag. Mabali na day to hindi maodya pa nagkita ta. Anya? Umadayo tap na miliwiliwag ko ti kasat ko iti tapuso. Nasakit man. Naskan nga klonag asipupuso ti kasat ko. Raumak ti pangadang mo.
Ibagakan ka tiyang pweso. Saan ka narigat ngayon? Naimbag ka tao. Nga maawatan na kumamit. Nakasarante pusok para itidayta nga ayat. Ibukbuk ka ti amin ang panawan ko, itanak ko. Tadayta ti rumpun. Umanayin ti na minsan ang nagayatak. Kan nagsagabaak itinakan niya ayat. Diyak kayat ang maulit pa. Ikarkaray ko lang nga nasapay la kuma. Tamasarakam to ti ayat ang maikariunay dyan ka. Dahita lang ti may bagak, Kardo. Dayta tinakuna ni Ela kanyak, imay ni Kardo nagpakada. Ay, nila ko man Kardo tinaklon na iti. Kunak manin. Nalabit sa nakastoy tinagbanagan ni Ela. Saan tayo ang maibaga, kulas? Wan. Nasaya at unay atao ni Kardo. Katamok asaan mo't nga taakas gandyan. Kan may isa, talaga makita kay ayatan na ni Ela. Tasaan anagayat iti sa bali, iti mapaay iti anak na. Wan nga ron. Agamala, saan ta mapilit ti anak na? Raaman ta ti pangadang kanrik nana, kulas lakay. Iswa. Akan sa bagay. San pa'y anawaswas ti kasad. Pakabasol ti anak ta numakidin na iti sa bali. Hawan nga ta ti guntaway, ang makapagsinublian dagiti dua. Ne, nandiyo dahi jeng raribungbungan na kiti tao. Bumabak man iti kutsik. Tas latao mati nakaitay ti kalsada. Anya tinapasama, kakabsat? Ay, napadamgisan itilugan ng intarayan da. Ni Jan, wayanda kuma. Nasken na maitaray di ospital. Amok na itatao. Ano mo awak kanyak? Ni Kardo? Ano ka nalipatang nga imbaga? Hello, Kardo. Apay? Ada nalipatang nga imbaga kanyak? Kunak man nakapanaw kan? Adak iti ospital, Ela. Ospital? Apay, anyat na pasamakan ka. Apay nga da ka dito ospital. Saan na siya kin ospital? Ano? Ni Jan. Ah? Inyag ko dito ospital. Na-disgrasya. Anya? At ari bumbungan na giti tao kat sinatengak. Kinitak mo niya dayjay. Kunada na padamgisan itilugan. Ngam interayanda. Kasta ka di? Pangasim. Sikataw awagan na itay. Critical di kasasaan na. Umayo ko makitaan nga oray di maudi akong daway. Ha? Sige, umayak. Anya arom ti ayan na. At dapay lang iti emergency ron. Sige, umayak nga ron. Bye. Ay, kaasimat ni Jan. Isumot ti kudana, ni Kadukardo tinagyawag. Naimbag man ta nakita na. Kasla kanungarot nga iranda na. Anya lagit di mo ito nagasgasag na. Kuna ni Kardo, ang masakit nga insangpot na iti balay da ite. Kasano nga da iti kalsada? Nakaungar nga ta na. Winumapan kumatang iti agas na winwanya ditan. Anya jay kuna ni Ela? Critical ka no ti kasasaad na. Ay naimbag pa'y lang tanay danon ni Cardo iti ospital ti biyag na. Saan anatay adagos? Girl,
your love. Adak dito Jan. Kaya manak. Makawan anak. Balo na kumati. Makawan mo kanya. Lumaban ka kuma. Sana ko. Gagbayak po. Lalabit. Ito tipag patingkan. Iti amin. Kanya lalabit na ito tusak itinagtagsa na nagpasolak kalayo nga kina mapakawanak kani Jan, napakawan ka. Tao tayo lang nagbasol. Ay, kaya mo na naragsak akong amatay. Jan. Ricardo. Pare, adak dito eh. Lumaban ka. Kabalam dita. Amok. Amok. Napatagkan ka. Lagi si akinak. Nagruna. Iti anak ko. Saan mo kumain na? Bait-bait pa. Ikarim kumaw. Pare. Uwan pare. Ikarik. Mana. Jan? Pare yan. Jan? Pare. Apay, mata na kasto'y tinagpanagan ti amin. Apay, anya nga min tinagkurangakan ka. Ela. Nakapanawon na kiti nakipamumpon. Ang manood dala tinabatin. Mapan na yun? Karto. Ela. Apay nga tangamin akastoy ti bahanak ti amin. Nagsaan ti nagpanagan ti ayan ayat may kinit dyan. Dagiti karin-karin ni. Ela. No sikat yak sarita. Tanakit kita na kami, Mat. Nakita mo kasanot panagdan namin. Anyat na makita mo nagkurangak kan kwa na. Anyat na maibaga man nagbasulak. Insukat nak. Anya, Kardo. Dagiti duwalakay. Dakardo ken Junior. Wan nga rod. Ay, kaslan ni Cardo ti amada. Nakaan-anos. Sipod na itabon di diyan. Kanayo na dito'y balay. Agawid laeng no nakaturugan tubing. Inaman ditawan na ti apo ko ta. Kinder nan taon. Ket nasaw kanyak ni Cardo. Uray no sa namaklon nila. Saranahin nalatay da. Nang runa ket adda kanugayam kiddaw ni Jan sakbay anag satan iti angas. Ay, anya kano day ti akid daw. Kiniddaw na kano adi na baybayan dagiti agina.
Apay, ang muna ka ding agayat ni Cardo iti anak mo? Muna ka no. Nang runa iti panang tultulong na kang kuana. Wino kadakwada manipod pinanawan na ida. Ti parikot laeng. Santo nga tamatig na iti puso kan rik na ti anak da para kini Cardo. Wen andya. Natay matandi dyan. Ada amin ang kuha na ti waya-waya nga agayat manan no bilang. Kayat kulaunay ni Cardo. Saan aparikot ko na blakay? Kana asidag tirik na da kan junior. Wan nga rod. Kasaritak tuwan di anak ta. Uray ko na anak karikepen ti puso na itinagan ni Ayat. Saan adakes? Nulukatan naman. Wan mo ten pagbasulan na nubila. Tapi mo sayon ni dyan. Ala, kasarita tantuman kit di nga agpaisaw. Kasapulan na lata, ti katin na kunay-nay na, nangruna kat nataengandan. Kasla pataglaunay ti ibagayo kanyak tatang, nana. Talaga anapatag anak ko. Nakapat-patag. Agpada anataangan kami kananang mo. Yaman nga oras, ipulang mentibulod mi abiyag. Kanya ka din dahi sasawan nyo kanyak tatang, nanang. Mapan tayo amin kan patay anak ko. Ala, San tayo ang maitarayan dayta. tatang. Kaya't mi kuma, natalgad kayo nga na. Kat, saan ba't nga taadakas? Nulukat ang manang tapusom, itinagan ni Ayat, anak ko. Ay, naday taman ng ti ibagayo kanyak. Apay aya, ang magagaran kayo makiasawa akmanen. Anak, kas makita ba't? Nasingpat ka na doon ni Cardo. Cardo manen. Asidag pa'y tirik na dang agpadpada. Arig pa'y kitin nga agamada ko na mabakay. Nga rod. Kapasan na ka ba ngay naknakman kan idordoro na iti pagdaksaman ako. Kapasan ba't nga taadakas? No ikami ti gundaway ni Cardo. Girl, I need you. I need your love.